راگەاندن di serhildanê de desthelata yekem bû dihok jî bi ragihandinê hatiye rizgarkirin. بێ وەرەقە بێ خواندن بێ هەمی تشت بێ قەلەم هەچوومە سەر مایکروفۆنێ من خەبەرێ دهۆکێ ڕاگەهاند جا ئەس گۆزیت کەمە دهۆکێ ها دهۆکا من ئازاد بوو دهۆکا من ڕزگار بوو خەش Lêvariya sêzdeyî mehê birê agêdarkirinê xelek tê agêdarkirin û li şeva çardeyî mehê taspêda roja çardeyî mehê dihok tê rizgarkirin. ئاگادارکردنا خەلکی یان بێژین چ کات و چ شێوێ ڕاگەهاندنێ بۆ ئاراستەکردنا خەلکی جەماوەری گوت و جەماوەری پێ هشیار بکەی دەست پێ کۆنۆزێکی ئەف بۆنگی مەغرب نوکی هاتە سەر بەری بۆنگی مەغرب جۆ بۆ مەهات جواتێ گوتەمە شرطێ ڕەوین چوونە مۆلت خوو. ڕێکا چ بوو ڕێکا ئیزگا بوو ئیزگەدەنگی کوردستانê بوو وî demê ku ez min ser kar dikir ئەول مەتەژین ستۆن و بوو شەر سەر لیوەیە wê govêjî henda tawra jî hat hindek lîwaya ڕاkirin birin şer ser lîwayê çêbû û piştî te jî me stondî me dît şer ser em nê vêrê edin ke em lê germ bû. Berdewam bes ew wextê nexweş. Wextê nexweş em pêşmerge. Ev avahiyê em na dihokê ye. Li sala 1991 yekem car bû ku dest bi ser de bigirin pêşmerge û xelkê dihokê di vî derî reçûn tê de bû ku zîndaniyên hende salan ji destê wê rejimê derbixin. û di niha de jî ev avahî kulîjeke ji kulîjên zankuya dihok beşê şanûyê tê de tê xwandin û pêştir jî mêjo bû. Bû ku mêjoa notoyekê û şanogeriyên ku li ser wî demî hene bên pêşkêşkirin. Ji dihokê Xetab Amer ên RT.